mayam da muk happy Sabbath. Sabbath. Koi nieng tai ba mayam bo isona bo pi bo isno. Nasi second, third quarter gi. Koi lesson number 3. Hum suba. Hum suba ko na tong ba dore. Doga koi gi Sabbath school na na ba gi da mak ta koi brother khub sida koi ga leminari. Doga koi gi nasi gi lesson gi topic sina seeing people through Jesus eyes. Aku kau keram hai han gani. Masih se akoi Manipuri da han cara di. Mi singbu Yesus Kristus gi mitjeng oina jeng biba hai tar. Yesus Kristus na jeng bugum na koi gi mi sing sibu oina keram hai jeng kita punya hai tar. Madu gi matang ni. Dan di nungai ba para ama ni yamna practical oiba. Ko. Mi na koi na tamjin ngai oiba. Karam hai na koi karam hai na faithful oina. Witness oigani habigi matana kona nasi tangadaba azik haudrigai mamangda brother kupna opening prayer oina lobikani atausi yagam jam thaga cheri paisor sumaina phajakraba matam BBB gi damakta Prabhu khoi gi marakta yaubiu nahak ki thawai sengba ko yam darkar oi nahak yaudna khoi na kari su tawbu ngam leite maram maduna khoi na naina ga dawri khuding mak se shastra Hangdok kadar tu kuding maksi Prabhu nang ithawai seng mana koi bu loina biradi kuding maksi mapung pagni hai se koi gi thajaba ai koi gi partnani maram aduna Prabhu ai koi haubudina loidri phau koi gi marakta yaubiu haidana Yesu Krista gi mingdani jare amen amen nasi gi memory text de Matthew 4 gi 19 da asmana e then he said unto them follow me, and I will make you fishers of men. Brother, ko kari hani ni. Hi. I will make you fishers of men. Haina. Matthew Mari gi drama pan sida masi Yesu Kristus masi hai bisi magi sibok sing ko. Sibok sing hai tare. Disciple sing da. Magi disciple achisu Andrews ga Peter ga moi ngondani no moi nga pharag machi manau leiba matam aduda lau ai noi bu mi phaba mi oingini haibni nga phaba du gi mi phabo oingini haibni ba ko yam nuare nga sigi se koi seeing people through Jesus eye ai koi gi mi jeng ga Joshua Yesu Christ gi mi jeng manade ko tai bang mi koi gi mi jeng di mi se khara mi chang mi khana ai bugum tai bang pan de moi se mi phaba gum uwe hoi moi se Peter ga Andrew se aduni mi eng de mi jeng da moi mi jeng da di ko aduna koi gi mi jeng sida di mi se khara lai haibina haiba ina khunba khara resiam gi type ta partiality gi type ta lai adu bu Yesu Christ gi mi jeng di aduna ti ko aduna how did Jesus see people kara maina ishon Yesu Christ na Yesu na mana kara maina mi se koi kara maina uge Yesu Christ gi mi jeng se kamai tauge haibu kanda mi khuding mak se mari with sympathy nungsibaga yauna mana yengeba nungsibase mangonda yawe aduga he consider each person a life to save mi khuding maki punsi se kannan bagi damak se masi magi pandam ni aduga mi khuding mak se Yesu Krista bu lokhat pa loksin pa matungda salvation phangba matungda mangonda kari oigida banu ko haibase uyaba ai khoina di do nate adu Yesu Krista gi meeting di salvation mi amana phangrabadi Yesu Christ bu accept tawradi ma si kari oigidabno haibisi yengbi ba maram aduna mi khuding mak se Yesu Christ gi mitjeng dadi mangun ma gi damak tadi yamna unique oiba ado yamna valuable oyaba yamna gun silai yamna gun lai taibang mi khuding mak se Yesu Christ gi mitjeng dadi maman yami hoise yamna unique oi hai tare ko yam phajai hai tare aduna maram aduna mi khuding mak se mana in a special way that treat away yam phajana treat away kana amatu su Yesu Christ na tugajaba ado jengthiba haibase laite maram aduna ngasi ai khoi tamgada base let's learn to treat others like Jesus did Yesu Christ na tawbugumna ngasi nang ai su tawbutawa natra magi mi jengumna tawbudabani masini aduga ai masina introduce sida hiding ai sida yengo Yesu Christ na kamai tawna Peter haibnu pa chisu aduga magi imung sing John adusu mo se quite temper ne ba yamna saugan bi missing apa bi mi na te ba
fataba ngakti moise haujikan khoi hui matam da ordi moise lokhan ngai kan kari su leite aba adu Yesu Christ na mo khoi tapna lingchi pura aga apaba mi oyale Mary Magdalene su Samaritan nupi adisu ko moi sing se yengba matam na apaba kana su yaude aduga Thomas adisu kari cynical doctor hai ne thaja kan da ba mi yam chingna gan ba mi madu kara mai ni shona 시나라가 아파범이 오이라쁘노 센츄리언싱 데만스나 파버싱 마두나 예수 saw their good God-given potential and view them through salvation's eyes aran kuban gi miting da moise dum yengya loi namak se potential oiba ngakni kenogi ni tholai bak kita makta aina adugi meeting de yengya ko madugi dune ko ngasi tambo yam darkar ko bisi ko yam darkar ko so gi meeting se khoi le phom thoi have ne ko adana category khoi so asau bo leiba yamna phing na leiba mi bu yam handana yengba mi oiragadi nasi lesson se khoi gi damak to oire adana mathang gi taba Sunday lesson sida tako karam haina koi se mi wona mi sing se isong ana pusing sige haibige topic se Sunday lesson da wari so koina sida takpiri yamna mana chalaga jisungona chapangam da ba maram de ma se mitang abanena adu mai ge maruk mak bang yauna jisungona pusile ba adu maina koi se karam haina mi sing je jisu ga wona pusing sige haibige khara modam tang thambiyo hai sida yam phajai koi maki nipan 22 the yemuganda he came to Bethsaida Bethsaida the land they brought a blind man to him and begged him to touch him masida quite the phajaba amadi Yesu Christ gi prithvi da mana miracle tawba marakta Bible da yaubda masisina yamna angakpa maneba masi two stages leba mana miracle tawbsi two stage ne ba asi stage ni thame ba atai mana miracle tawbsi di phale amakak tani pharo harga dum phai aduga khungte puchu nang hogol harga dum hogali even rajras paw nang sibdi gi hogol har hogal le ba masida di ma se stage ni taw ya ba han antas ani taw ya ba han da shopi phate ubra hai ba kanda mi singje ukung chatugumna chali hai ani subudani aba maram the blind man said does not have faith but his friend did ayaba okay marup ki mateng na hoy ma se magi thajabad nati aba ma se khangde aba ma se khangde Yesu Christ ai phan gi ni ai khangde ma su khangde adugu magi marup singnadi khange aba khangraga ma se pusiladi soidna phagini Yesu Christ se mafo ma se phan mangamba mini adugumba power laibni sakti laibni marup nadi khange ba khange magi marup singnadi khange ba magi marup singna thajabigi mating aduna purakne aba maram aduna ngasi khoi su kari darkar ta masi khoi su puchinba haibse ama darkar ta hai datra puchinba introducer oibse yam darkar ta hai maram aduna ngasai hai kre ahan baduda ma sopa matam aduda ma se phatte sirum marum mamdi khong lengbugumna ui adubu anirak chuba matamdadi mase pungpha phayaba maram aduna prithibida Jesu Christ gi miracle marakta New Testament ko 25 approximately 25 distinct oiba healing miracle se masidi more than half se kari haisra marupna pubangak magi marupna pubangak maram aduna koi se Jesus unless someone has faith to bring them kan mi amana purat tripau budi ko adu ko se ma laite ba phabse maram aduna our role sidi to become introducer nang ai se introducer tarkata ko pusin ba haibse nang ai darkata ai gi marup anaba amase mana thajara bu nang ai gi thajabi gi matengna pusin bata ba okay asigi what is the koina khangbadati ai se arang bom phange habese phangma matamda kanana phange ai marup kogi brother akhup ki mateng na ai arang bom phange nawa phare haibugum baneba adana koina pamisna pushing ko mi kanglup khara je isongwana pusin ba habese mathau ta ba ko maram aduna ai se khara hapningi hojik ai khoi su ai khoi leiriba mi singse kana amatu su ai khoi thajaban nang aina
pusindarabadi moi masa mathangdadi khangoyaba Yesu Kristo kanano haibisu khangoi aduga thaju thajroi maram su khangoi maram manduna nang aina pusin tri phawdi ai khoina nang aina pusin tri phawdi khangoyaba maram nang ai se dam darkar ta pusin biba ishwar ki manakta Yesu ki manakta pusin biba haibise nang ai oikidabani aba kana sunati ko nang aina oikidabani okay adu pusin ba je koi makha ta ba su koi tangane karam hana pusin sige koi maru mapang seminaba saminaba koi stranger sida koi kiziktam wahi khra habiba habisu min sama oigane aduga makha ta ba lesson sina Monday lesson sida koi na brother gupta koi na aina haining sina karam hana mi wanda treat tawgani ai maru mapang na te na tachi na tawdra sida ai maru ni hadu na ai maru ka musi duna atay na tachi na tawba musi ba ku pi daba habu oigedra Yesu ki mita dik karam hana oigane acceptance hai bitare ko asida accepting everyone mi khuding makpu karam haina koina lausin gadra ai bini oi chumi yoswa nang ai mi oi bigi kaino nadi ai koi afaba mi khakta lausin ni angaw mi lap ngana koi marup oi haning de aduga khara sudaba mi sing la su laita lairo mi sing la kan su koi marup oi haning de adubu ji sudi du nati okay magi mi jeng de mi khuding makse loina maruk sabi ba ko kandi hoy maram maduna Yesu Kristo gi magi sibok sing na angak pa tabak tawrame magi sibok sing ni su mangon da yam angak pa ama khalle ba maram di Yesu Kristo si di masi mi kuding makse loina tap mane de jit taw ya ba maram di magi maruk magi sibok sing se angak pa pirame ya ba ko karam haina pibra haiba matam da Samaritan nupi ga masi magi interaction da okay Yesu Kristo ga Yesu ga Samaritan nupi moi gi interaction do yeng paganda magi sibok sing na yamna angat pa oina uya ba maram di masila koi archaeology sing Bible study sing na puthok gi matung ina ko moi observation matung ina Judea ga Samaria moi se ma hoi gi marak asida laikrak chatu gumani ba moi se chamna ba yada ba laikrak chatu gumani maram aduna Judea digi Galilee chatpa matamda moisi koiraga challe aba nakna sammaga chatlaga nak kadabdo Samaria manung se chattarabnina koiraga chatpini moisi chokna ba changna ba madumna Second King 17 go Second King 17 da yengedi koi upangani koi padarasu kari gi damakno haibisi meso moise Samaria si kari gi damakta Judea singna Israel macha singna Jews macha sing na changdribno haiba matam na moise Mesopotamia gi mi sing ne aba aduga Sennacherib ki kinoge Assyria gi ningthaudun na puda le mi sing ne aba maramaduna ta hanbani na moise Yahweh ga aduga moigi laimurti ga ani se mix tawraga rumba mi sing ne aba achumba chapna taba achumba sukara chatpa achumda ba sukara lausinba ani se pullaga mahoi khurumba mi oibunina view sing na moje toana untouchable gumna yam handana khalle aba sokpa yade hadna ya adum khalle for aba example koige India gi system da locals sokpa yade adu magni adu maina okay moje baiba matam da su leirame ba alai adu mathakta masida moi se kari tawpro haib kanda moina river priesthood cheme aba river haidika maisara lamba enemy oina sema lanba ko lanba dai cham no aduga river temple su seme kai da same ge haibum tam da madu Mount Gerizim da madu seme ba madu same madu adugi difference dune ba aduda disciples ina ngakpadi Yesu Kristo na Yesu na kari gi da magda Samaritan ga keno chatpa matam da ma Yesu Kristo na religion da mo koi dharma da mana tungan bisi thamdri bdo sine ba disciples ina khanbadi mahoi se amang magumni aba phatabaga apabaga mix tawraga moisi laibnina soidna Yesu sina su mogoi busibu inthokini habi wakna layaba ko maram du Yesu Krishna religion gi matangda mase khaidok pasi thamdabo kanda adui matam adu aidda disciple sina Yesu Krishna pu yamna ngak khalami aba adubu kari gi damaktuno Yesu Krishna gi meeting magi appeal di Samaritan women sina hairi nupi sina
अचुंबा अदुगा नुंसीबसे याम लॉन्गिंग ओइरे को खौरांगदा लेरे दरकार ओइरे मासे फॉरगिवन से दरकार तारे आइसे इस्वोन जिसुने जी उयाबा आई कोई पादर सु मसिदा कैनो लेको अदुन जिसुने दी मा कोई की समारिया की मीसिंगना दरकार ओइबसे अरान कुबम से दरकार ताई हाइबसे उयाबा जीसस न्यू द समारिया हु नीड सर्वेसन आई को अदु येसे अदुना मरम अदुना कोइसो when we see with God's sympathy ईश्वर की नुंसीबी की मीटिंग ने येंबा मतमददी करी ओइगनी every barrier is broke down आई कोई मरकता लेबा संबंध से लोइना थुआई खरेनेबा and there is no more separation ईश्वर की मीटिंग ने हेक जेंबा मतमदा खेतनबा बिजाति नोंजाति हाइबा अमुबा अंगोबा रेशियम लेतबा होय रेशियम लेत्रे लेत्रे बियोनी को अदुना we see them as potential citizens of the kingdom of heaven niko ai koi na moi si bukra mai uni ai koi na isor gi miteng da hek jeng ba matam da yesu christ na samaria gi missing yeng budo ma koi aran ku man darkar tare ma koi se isor darkar tare ngak pi ba se darkar tare hai ji yesu na uya ba madu ubi ki damak da ma koi bu samna bo do yeng ba matam de disciple sing yam ngak na uya ba manong gi di khang de ba isor gi miteng de yeng u de ba moi मोदी पृथ्वी की मिजेंग दो खतने आबा ईश्वर की मिजेंग हाई दुनिया ईश्वर की मिजेंग ददी मदु थम दिया आबा मदु नहीं कोई सु मदु की ईश्वर की मिजेंग से है येंबा मतम दा कना मतसु कोई आई कोई की मरकता संबंध नहीं रोय जोसवा अदुगा कोई की मरकता सेपरेशन सु लई रोय नंग नंग साइ नंग हाई गुम रेशियम सु लई रोय अदुगा करी बियॉन ओइगिने आबा रेस लई रोय अदुगा ट्राइब आई कोई की मरकता लईबा दुनिया हाई बिदो करी सु लई रोय मसे लोइना मक्से कनागी मपाना यीशु ख्रिस्ट की मिजेंग नुंसीबी की मिजेंग येम गाद मसी खुदि मोसे लोइना पोकने है को अदो कोने येम मतदा असिदी खरा नुंसी सिदी याम नुंसी अदो मियेंग दो लेरोय मदो नुपी नुपा लेरोय अदो गा फजबा अमा इसै अमा अंगांगना सकनाबा इसै अमा ले Jesus loved the little children. Me am nungsi black and white khai laite yellow pink am khai laite Yesu ki miyeng dadi yam phajaba lesson ni aduga Samaritan singnasu Samaria minasu masaya ase lakani habje khandi thajadi thajaba adugo masaya ase kanano habje khandi ado Jesu na de interest to bire aise masaya ni kambi ba mapuni have se okay mathang lesson sida koina ministry to bose mapalom da na to budra yam as mapan da hana attraction to na ba kan honai adugo Jesu gi principle di kari hana uli habe ke Sugaina na brother kumna haibi gani X chapter 1 ge X the kari haibiri have the brother kumna explain to you hoy begin where you are nang kari oi bra nang kai de lei karam kum da kai position de lei ji making friends ne karam hai na murup sem ga da no karam have the koi ya na toina neglect oi ba mapam ne ba as isai gi mapam se Hindu ni na kasi kusa da bukum na kaleba. Okay. Hai masida hai. Hai min adum hai ne. In life, the only place to start from is where you are. Sinaba. Mina when tong na basi ko. For there is no other place to begin. Adupu Yesu na di kamay. Yesu ki man na di karamay na hai. Ko. Keno magi disay keno da magi principle de ko inang height gum na x ki 1 to da je pase mugtang x ama aduga pada ni pan da but you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you and you shall be witness to me in Jerusalem are ko nang na thawai asing bagi power ado sakti ado nang ginathakta nang wanda laiba matamda nang matamda you shall be witness to me in Jerusalem da nang ay gisaki pigni and in all Judea and Samaria to pigni that no that kairoy and to the end of the earth prithvi aroy ba ado su loy na sintuna nang ay gidamakta saki pigni ay gidamakta nang keno to buchakrani haba witness to buchakni ay bine haba nang kadi kari ora busuko maduna magi disciples sing da Jesus Christ na pibe se yam na plain oiba yam bhapta de nang ai chamam na ba kari su laite nang gadai da leibra ai bisiko nang ai na di ai koi se mi se ma di aduni adani khale ko madu khan ga da banati ko masida adu khan ga da banate aduga masida kari hai nang ai se lai hai ba darkar su ta de
ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕꯗꯗꯤꯀꯣ ꯅꯪ ꯌꯥꯝꯅ educated ꯑꯣꯏꯕꯗꯁꯨ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯇꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯪ ꯌꯥꯝ eloquent ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯝ ꯉꯥꯡꯕ ꯍꯩꯕ ꯑꯩ dynamic preacherꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯣꯏꯕꯁꯨ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯇꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯐꯪꯕ ꯃꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯕꯁꯨ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯇꯥꯗꯦ ꯀꯣ ꯃꯁꯤꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯦꯜꯞꯐꯨꯜ ꯑꯣꯏꯕꯗꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯕꯗꯤ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯅꯪꯉꯣꯟꯗ ꯄꯤꯕ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯅꯪꯉꯣꯟꯗ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯃꯆꯥ ꯑꯗꯣ ꯅꯪ ꯌꯥꯝ ꯔꯥꯏꯠꯐꯨꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯄꯥ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯃꯇꯝ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯅꯤꯌꯣꯝ ꯆꯨꯝꯅ ꯅꯪ ꯁꯤꯟꯅꯕ꯭ꯔꯥ ꯁꯤꯟꯅꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯗꯨ ꯁꯤꯟꯅꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯃꯗꯨ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯁꯤꯟꯅꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯤꯁꯤꯡꯕꯨ ꯀꯟꯕꯤꯕꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯅꯪ ꯁꯤꯟꯅꯧ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯌꯦꯡꯁꯤꯀꯣ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯐꯥꯔꯁ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯊꯥꯔꯠꯀꯤ ꯄꯦꯔꯥꯒ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯔꯒ ꯂꯩꯌꯦ ꯌꯨꯅꯤꯠ in the ends all you need is your own love of God and your love for souls ko migi thawai-gidamakta kanbiba nungsiba isorgi nungsiba utpiba aduni aba aduna if you are willing to be nangna karigumba nangna thamoina tawningba share tawningba ama leirabidi isorna lambi hangbigini aba nang karai kari oibra nang lai gaibra haitabra ado darkar tade nang talented oibra eloquent oibra ado darkar tade ishona khra piriba gift ado kudor ado madu mapa chap chana sinabado madu yam darkar oiyaba maram aduna ai khoina kramai friendship tawgini hai tamda ai khoina mapan nong pan chap darkar tade kramai Peter ga Andrews na kramai tawi mahoi Andrews na Peter Gonda magi manaw ni pa mayam ba isra brothers ko mangon tawi aduna adu tawba mutung na magi imungda tawi nang ay sukray da kana tawba taba first ay imungda ho taba ay muruk lay minam nak nga ba muruk adu tawba taba ay sida layre sige mapam da tawba taba nang ay singda layre singdagi muruk singda tawba taba sa sagi ay karay da layra where we are where you are maduda ay lay pam maduda layri ba mi singa do hana muruk tawraga maduda share tawba da baniya yam pachaba kanoni ado koi Bible di padre ado John gi ama 40 and 41 adu supabiu aduga John chapter 12 verse 20 to 26 adu su babiri di masi yam suai na phangbo ngam ko maram aduna ai khoina tapna sumaina share tawba matamda ai khoi leiminaba mi singse ai khoina tapna phajinba matamda marup tawba matungda aduda tapna koina isungond purakpa mutunda achumbase tapna in the last message singse koina piba matamda koina mokoi bu Seventh Day Adventist oiba ngam natra yang pasaba poine aduga sida kitang et uzaninge koina soul winning se koina karamana process tawra haba matamda koina thajaba lehengadamne positive caring relationship legadamne habase sida aduna sida koina advertise the was a koi give me taibang pan give advertise the yam fataba surup su yamna yam phai hana ulle ko adabu koi gi punsi ge advertise kari o hansi ge haba matamda isoge aran khobam karam hana phangan si ge habe ge advertise koi utkada bane habe ge lesson se koi na Tuesday lesson da khange adagi Wednesday lesson sida koi na amu baka ta ba yeng minasi koina chanaba aduga nainaba marup sabe yadaba mi sinde koi kamhaina marup sagane adu isogi gospel di loina mo santo kadabane hai adu karamhaina yamna mo chanadaba asi mi sinde de karamhaina koina deal tawgani habege lesson ni brother ko kari haninge oi mesigi se koi mi oi bigi damak ti yamna tawsi tawnei rusu lunei dealing with difficult people singaba mi se mi loi de sura da bani difficult people sida angao pai su yaw gre aduga fataba taw mi su yaw gre aduga treating other in special way ma khoi si bukram haina ai koi na moi bu treat taw gadra asigi matang na niya ba yam phaja bani masi su aduna ai koi na di hoi mi oi bani na mi se ai gi wa indardi ai na ha bata dardi ma gi su hek ta di ko ai tabi na tabi dai na ai bu thagat pa mi ai na hai bisi khakta lob mi aduda ayamba ai na keno tawninge ai se opportunity pininge aba
ada miyam marak tu aduni wangang memetam tu aduni asidi ai nang ai kakta nate mapam kuding da mi oi bu kuding da masih lai ba masih lai ta bisi isor ngat ni Yesus Kristus ngon da kakta ni lai ta bisi ko maram magi Yesus Kristus gi muong da chachi hai bitara bidi kari scribe nupa ko lari la shu hai nupa mangon di Yesus Kristus na treat tawo do yeng memetam da Mark 12 ki 34 da yeng memetam da now when Jesus saw that he answered wisely. Ko, yamna, cikcina, singna, pakum pirami aba. Aduna, Yesu na mangonda hairami, you are not far from the kingdoms of God. Nang nase, ning thawlay bak, ditagi nang lap na di laitre, hay na ko. Nang naksin grego hay ni, yam naksin na lay rabni hayaba. But after that, no one dare question him. Adugi matung dadi, Yesu Kristus wanda wahang se, hanging tre aba. Karam hai na treat tau no hai ko Yesu na mi mo na treat tau bose magi treat how did Jesus deal with the difficult people actually ai gre with difficult people se karam hai na treat tau bra hai ji yeng bose ko amada han bose mana he listen them carefully nang ai su si tau ta bani ma khoi si kari ngang bano ko ma khoi na ngang bose ajan ta bi ta ba mun na ai na hon mun na ta bi ba ai na ngang bose ka ta han da ba ma na ngang bose ta ga da bani aduga ma khoi ngon na yam na nungsi na prem na question wahang si hanggadabani kari laiba nangi apamba kari laiba aduga kari haisa tap na achum se ai do pi bata ba thong do pi bata ba aduga magi thamoi gi apamba magi thamoi gi aningbudo madusu hayan bata ba mi gi thamoi gi apamba su hayan gadabani mi se mi ngang na ba hai se yam makan lay aina hoji law uba mi duda law shuba mi duda aina aswam gi keno gi engineer gi wa ngang ba matam da aeroplane dum na sare do tawum tan masu ta ta ningo chana dre auto thobunu pa tu ma bu ngang na gi tawradi auto gi maram da ngang ba ta ba auto gi maram da wari sabi ba ta ba adudi masu ngang ki ne ba law uba mi su law uba mi ngang gi hadi law gi matang da ngang ba ta ba madu ordi man nangu na ngang ki ne ba magi sinpamnina masu khangni adumaina migi desire su khangbi bataba magi aningba magi apamba do madu khangba taba barak thakna Yesu Kristus so mi bese kan bigi haba matam na masu migi mona sasam do lauraga mi si mi amoina mi oina laaba magi paman thado ga jomi hoi aduni aduga mi khuding makse potential kingdom gi Yesu Kristus ki tholai ba ki citizenship ni koi se masu aisu chap manana ko je hayeng ning tholai bak ta lai mina ga bani ko hai bi mi jing si yeng ba ta ba aduna wa kari ha ba we didn't consider anyone out of the gospel ko masi makhangi ko bhap ta ga bani masi ma kamai sa manipuri de gospel dagi scripts dagi ishori phajaba wahai asidi gi wang mada nataba manung asida koina makhoi bu ngang na gada bani ko aduga ngasai nang haibugum ishor gi mijeng se creation gi ko ishor gi mo si kuchem ni ko haibi se adugi reflection do uan gada bani adu si yeng hang gada bani aduga he raised their thought we raised their thought ai koina ma khoi gi apamba ma khoi gi asa ma khoi gi wakan aning bodo mado phungdo hang gada bani adugi matungda aikoina mohoi bu discover to gada bani ko masini Yesu Kristus gi magi mitje adumaina aikoini su mi se Yesu Kristus gi mitje ngum na jing pata maduni aduan to wera ga koi mohoi si spesial wi de tit to gada bani yam phajaba point ni koina Yesu Kristus na tabang panda le ringai matam da su nga phaba mi sing su loinai ko papi yamna phataba thawak taba mi sing ga su loinai aduga ina khutba mi sing ga su loinai na so haiba mi sing ga loinai ko adu Yesu Kristus gi wakhan je koi leifam thok po oi haiba se ai su haijan nei aduna asigi wakhan je concept se leina ba hona bada yamna su lui ko lu de haiba ya de mi na sauna nganga pa matamda wari watai sanaba ngamda pa matamda koina sauning ma phawe ko adugi wakhan je isogi wakhan je leina ba hona ba se koina ithau tai haiba se haijan nei aduga makhagi lesson iba lesson ko karam haina opportunity se isogi paujen se karam haina opportunity oina paujen amo oina
संतोक्सिगे हाबिगे पाराने नसिगे इरोयबल लेसन सिदा अदोगा एक्स की मतम दसो अंगंग प थोदो याम थोकी अदोगा तौरिबा पोचे करिगिनो हाबा मतम दा जिसु ख्रिस्ट के पाउजेन से संतोक तब याते हाबि वखन लोम से चिले अंगंग प यामना तौई अनाबसु फाले असिबो हिंकाथल अदुमाइना तौरिबा शक्ति मयाम तौरिबा मयाम से करिगी मतेंग नो हाबा मतम दा मोगे फर्स्ट स्टेप से कदाइते हौरई हाबा मतम दा एक्स चैप्टर 14 दिगे हौरई मोइजे करी तौबरा हाबा मतम दा प्रार्थना कन्ना तौई को लिंजे मनाना कन्ना प्रार्थना तौई अदुगी ममांग दा जिसु ख्रिस्ट सिरम दागे ममांग दा करी तौई मोइ वखन से करी सेली हाबा मतम दा आइना इथक ओइगदमने आइना सिपाई गदमने फम सिपाई गदमने हाइगी अदुगी वखलोम जे चेलेबा लिंजेन मनादे अदुबो जिसु ख्रिस्ट हेक सिबा मतमदा एक्स चैप्टर 1 गे 14 दा हाइबगुमना मोइसे लिंजेन अमखक्ता लेरगा इसोबो हाइजबदो मोइ लेरको मतमदा थवाय असेंग पीबी एक्स चैप्टर 2 गे 4 दा अदुमाना अदुगी हौरफमदो खोइसे तौगदबने खोइना इट्स opportunity दे करी हाइगने सिगे खुदोंग चाबे मियेंग से उबो फंगने कना कम मिसिंग नो हाबा मतम कोइना प्रेफुली ओइबा मिसिंग थवाय सेंग मना थलब मिसिंग से opportunity खुदोंग चाबा अमा ओइ अमागे फिबम द ओइगनी ब्रदर खुब सिदा करे हाइनिंग बस करे लै होय असे कोई केनो तौबो मतमदा कोई असिदसु उरे Philip na kaino tawbo matang ko an angel guides Philip, the one who was seeking for light and who was ready to receive the gospel. And today angel will guide the footstep of those workers who will allow the Holy Spirit to sanctify their tongues and refine and enable their hearts. I will like on. Oi, mina ako'y na willing life matamdadi. Isyo na siya lambi hangbi gini. Paul do siya aduni ko. Mana keno lakpa matamdadi isyo na lambi hangbi raga lai. Aduna thawai se sargadut aduna Philip ngon su guide tawbi haba ko. Kana ngonda achumba lausin ning mi adu kana ro haiba kana enak tuni haiba natra enak tuni Ethiopia duni haba madugi enak tuni maram di mana angan mana achumba do khangning grabni na khangning ba matamda wasum se gospel se loning ba matamda di lambi se hangbi haba mar adumaina ngasi ekoi su sargadut nai koi gi footstep khuding mak se workers khuding mak sidadi ekoi workers ki su khara yawi ko akoi workers khuding mak se ekoi na thawai aseng ma se ekoi na changhan ning rabdi loksin ning ga tawning lai di worker khuding mak na thawai keno lai rabdi sargadut na sargadun ekoi bisu loi mi no loi ni birak ni aba ekoi gi thamoi aduga ekoi gi wangang ekoi gi lai chin chin je loi na mana si na bi gi aba ko masi asini sargadut na Philip sinabogumna koisu sinaba yaba posa amo oina na bidamakta koisu thorang tawgada chin che birak ni aba ko mara lambi do takpi ga deba nang sida chalo adu mo koina initially aham hawa matam na de koi uram da ba yai khang da ba yai as anaba thengnaba adoga difficulties me am thengnaba oram ba yai adu ko adoge difficulties ki mayung na opportunity ama dum koina isona sinlan bi ga ni habege Peter natraga Paul singnaso yamna experience saw na so ubo phangi dona every opportunity koise soge meaning do karam haine yeng mono have do koisu laina na ba magi meaning do koisu khangna na mi damak to koina daily prayer have se koina tapom to e adoga makata ba conclusion ka ke haining ba ka ke lai ai gi aroi ba conclusion dadi shor gi mi je ngasai koi sida mapok da koi gi keno da heading da high seeing people through Jesus eyes masing ngasi gi koi gi para sida di jin naw sa nang ai su Yesu Christ gi meeting se Yesu Christ gi meeting da Yesu Christ na mi ngonda treat tauba ma gi meeting da madu adumai na koi su like tri phawa Yesu Christ gi meeting da nungsi bi gi meeting da yeng ba ngam tri phaubudi ai koi mi manaba missing ai koi gi imana bi oi bi missing se ai koi na treat tauba ngamo Yesu Christ ngon da su purak pa ngamoi aduga bijati nong yati haiba resium haiba gumba khuding ma ka sisu adum nam lai khigini adubu Yesu Christ gi mijeng da hek jeng ba matam da di khuding mak to kai ra kani maram di koi na khang da badi
마수 아이코수 타이바 미 고딩 막세 미오이 바이 고딩 뭐 이소는 로이 능시 고 sargagi hayeng tholai bak ki citizenship aduda laigada mi gi damakta loina pami adu maina isona su loina pami koi ni su madugi meeting da loi jengada bani ada ma hoi su citizenship ni ko haibida koi ni su logada bani ko maram adu ni shor gi meeting gi sukri gi meeting se machi yari ma kai sida jengada bani ko masida laina na ba lepna mo honna gada bani ngasi gi ni sukri gi meeting gi jengada ba machi ko ma gi ong du ko mai ta ta bani aduga ai khoi nang aina hauji ji sukri khangi ba mi koina ai khoi gi marup sing gi sukri gi maram da khangdri ba mi sing se pusin dri pa obadi ma khoi kai nang ai su moina di khangoro madum nang ai gi thabak nang ai gi thauna nang ai gi duty di hauji ai khoina moibu i sukri gi mapam da pusin bi ba masi man da ka ram tai nang ai na pusin dri pa obadi ko introducer oi gi da ni ko ai khoina oi dri pa obadi mo khoi hauji ji su khang da ma yam lai kana no hai ba khang da yam lai ada akhang su yam lai akhang ba khuding ai khoina ma khoibu pusin ga da bani pusin dri pa obadi su krista khangwa isona loin bor pi boisino ko mayam bu miyang ta ki ba mayam ko ge sabasco discussion de yaw bi ba yeng ba mayam sing online de yeng bi mayam sing isona bor pi ba oisino brother ko thank you yam thakajari nang su sida ko ga naina bada yaw bi damakta yam thakajari mayam amuk bidai amuk lominasi